Assalomu kanalımızın görüşleri. Bugün 26 aprel 2026 yıl. Satılgan maşinalaryň videolaryny düşürüp atyrman. Xuda kalasa bar videomuzda görürsüler satılgan maşinalaryň. No, Kallıgöl jigitleri muno. Bugün Kallıgölde jigitler köp boldy. Köp adam maşin sorap jutub. Hammege arzan, taza arzan maşin gerek kılasınday. Ne oldu deymiz? Berşeňizge maşin minip qaytyp nesip etsin. Maşin sorap jügele albatta maşin alıp koğanıp qaytyň. Algan satkanda bereketin bersin astamaýyn. Sunday. Başlayımız Xuda kalasa. Mına Malibu'da bagana düşürüp edim men. 135 milyon so'm aytyp edi. Endi soraganlar bilmem satsar koyamiz. Ne kıldı? Soradı mı? Slavi mi? Nomer tagıp alın gay var. Bular savdasyny bersin. Ha? Bul kanjatsa? Ay ağırlap çıkkansın var. Sunday. Başlayımız onda videolarımızda. İkinci bölümde çıkar demem ben. İkinci bölümde düşürdüm bırak. Birinci, ikinci bölümde. Bir önde köresler Malibu savcılığı olsa. 2015 yıl 73 milyon so'mga satıldım degan. Mexanika 10 bolsun, жақсы bilaman. 15 73 milyon so'mga ketdi. Qancha bo'ldi? 48 ga aytdim bagana bere deb. Bular bereketin bersin, 10 bolsun. 22 de? 21 edi. Bo'ladi. Bari qo'yamizlarmi? 21 48 milyon so'mga satıldım degan. 20? Mexanika mı? Avtomat edi ya? 20. 102 de verdiniz ya? 102 Болады, 10 болсын. 2020 автомат бағана түсіріп едім, 102 айтып тұрып, 100-ге беріп тұрмын екен. Қанша болды екен? Салам алейкум. 70 болды. Жылы қандай? 23-70. 10 болсын. Жақсы берем анам. 23-70 миллион сом болып тұрмын екен дамас. Жас қалай? Жасақшы ма? Алма? Ел, жібердің бе? Неше? 38. Жылы қандай еді? 15, 38. Болады, 10 болсын. 2015 жылы Матис 38 миллионға сатылды. Элегат дискілері бар. Машинның көрінісі жақсы. 22 жылы Spark механика 88 миллионға сатылды екен. Титанг дискілері бар екен. 88 миллион болды. Неше болды? 24. 24, 120? Азыр екен машин. Болады, 10 болсын. Рахмет. 2024 120 дейді автомат. Так, 2015 жыл Spark 51 миллионға сатылды мінекей. Машинның көрінісі зор екен бірақ. Тап-таза болып тұрды мінекей. Болады, бәршеңізге несіп етсін сондай машиналар. Не болды екен? Тоқтап кетің. Айтпай кетті ғой. Ne oldu, satıldı mı? Satılgan. Qancha? 17? 75 aydan. 75 aytamiz. Kraskasi ne? Nakrelde var. Nagreldi var. Basıq jaq taza. Tak 2017 avtomat 1 greldi kraska var deydi. Balonlar tap-taza ekan. Probegi 260 bin. 260 мың жүрген автомат коробка, шиқол поликлеміз бар, бежевый салон, таулалам істетілген. 75-тен қайтамыз ғой, я? Direkt son ayıp verin. 70-тен төмен бар ма жоқ па? Ya, 70 Телефон неше? 88'den 88 787 787 33-37 қайыр машина? Нөкісті машина. Бұла саудасын берсін. Хабарласып сөйлесіп көре берсер неге? Нексеш. Подписчиклер еді. Машин көріп атсыз ба? Болады. Берсін, Құдай қаласа. Есіп етсін. Болады. Рахмет. Сатылды ма? Не қылды Нексия? Не қылды? Қайтты ма? Саудасын берсін. Болады. Аман болын. Так, бағана түсіріп едім. Бірінші бөлімде бар. Не болды екен? Салам алейкум. Саттыңыз ба? Yok, Қайтты ма? Нешеге сұрады? 60'tan. Жылы қандай еді? 23. 23, 60-ға сұрады ма? 73 bin para. 73 мың пробег. Краскасы не? Kraska az kaldı bar kredi. Telefonunuz неше? Telefon. 97. 97, 377. 377, 0307. 0307 қайыр машина? Нөкіскен. Саудасын берсін. Болады. 23, 60-ға сұрады дейді енді. Хабарласып көре бересіздер.